Алтынчы жұпты алдыңыздарға чақырабыз. Тыныштық Эсенбай уулу, Идрис Айтбаев. Mikrofongo жақынырға. Mikrofon. Тілегімді Құдайым жаратқаным берсекен, микрофонын алыстап жанға жақын келсекен, қалыстарым рахмат жардамдарым берсекен, айтқаныңыз қылайын, сүйін ағам сүйініп, айтқаныңыз ұғайын, мен айтқаным қылдым да, мағадағың қалысым он беріп қой қылайын. Атабыз алты қолық молды кен, білім беріп балдарға ағартушы жолды кен, тамсил баян аңгеме бөбөктөргөн айтыптыр, тасирленіп көп балдар жаман жолдың қайтыптыр. Бой байым бетте атамдың жолым мына жолдоп бер, улап келген баламын, алавалым балдардың сурап келген баламын, мұғалимдік кесіптің түйшігінің ұшынтеп чыдап келген баламын. Көп айтышқа кегесте балдарымдан кет албай, қатыш албай қаламын, каникулға бұл айтыш тура келдің ұшынтеп келіп қалған баламын. Ей бәле! Байым бетте атамдай, мен да баян қылайын, уғарманға чоң сабақ, мындай сабақ сунайын. Баяғыда Құдайдан періштелер келіптір, жер бетіне пенделерге жер таратып беріптір. Улы жолды қиналып, көп ұлытың жолыңда дариядан өт албайд. Қырғыз атжан ал кезде жардам бербей кет албайд. Жардам беріп қалыптыр, басқаларың бүт бары башта жердің алыптыр. Қырғыз байқұш ошондо жардам беріп ай көлім аяғында барыптыр. Аяғында келгенде жердің бары жоқ десе, қапа болбой қайғырбай Алла берет деп қойып атын артқа бұрып тұр. Ошол кезде періште жанға жақын тұрып тұр. Айтқаныма қырғызым ай көлдігі чинелі, періштелер өздері ба беріп тіртімелі. Ошол кезде періште білесің бегеп айтат, біз асманда жашайбыз, өзімізге тандаған жерді саға таштайбыз. Дал ушундай кептір да өздеріне тандаған періштелер бұл жерді қырғызыма берді да. Ей бәле! Далы сондай қандай жер, берекелі мындай жер, алтайлансаң адамды таба албайсың мындай жерде. Періштелер жер деген пенделерің өлбөсін, ала толы қырғызда қырғыздарым төрлөсін. Kadın eldi kuvantıp, canımın ulantıp, dalışın dayırdadım. Elmenen koşu men dağı kuvandım da cırgadım. Canga jaktı tümele, Mirlan ağam canımda mikrofon koldup turganın. Mına ölbөгөн canga jas geldi. Önörüm үйді тұрғыспай өзің өргің өзімді бұл сақнаған ап келді. Айтыш өнөр ойлосом ЮНЕСКО-ды шедевр бұл сұқтандырған қанчелді. 20 жылы тоқтабай оң облас бір көчіп қуандырды қанчелді. 20-нын ақырқы 7-сінде қосылдым. Жеңішбек ұстат себепчі шакірт болып мұнаке бұл сахнаған отырдым. Ең айтыш фондың ұшындай, жаратқандың сіз бізге берекелі құшындай. Ақын болып мұнаке залқарлардың артынан келіп жатам отырлай. Ең 20 жыл бір дағы тынбай келген фондуыз ақиқат болып иілет, иілсе даңал бірақ ақ екені білінет. Сынбай келген фондуыз
Eçen деген залкарды чыгарып келген фондубуз. Руханиятка кыргызды сугарып келген фондубуз. Бүт арманын ичине жутуп келген фондубуз. Кыргыз казак достугун жыл сайына бекемдеп тутуп келген фондубуз. Эстебес акын эскерип баштап кеткен фондубуз. Ашыраны тууганбай аталарым кадамын таштап кеткен фондубуз. Мына ушул фонддун башында Садык агай ойлосом, ала тоодо чимелең, ала тоодой ордуңуз. Кыргызга кызмат көп кылып бөксөрбөстөн толдуңуз. Кенди кассаң азаят, а сиз болсо жыл сайын бөксөрбөстөн көптүңүз. Азыр мына карасам 50 жаштын энген жаш, кемеңгерлик келген жаш, көсөмдүк кылып көп нерсени көрүп жаткан мерген жаш. Кече күнүң эл бакты айтыш кылып бастыңыз, тарых унутулбай тактасын, кыргыздын балдары муну жаттасын деп эстеликтин ачтыңыз. Эл ичинден ушундай ополтоодой бактыңыз, көз тийбесин деп тилейм. Айтыш фондкоң эч качан кылымдан кылымга арытып сөз тийбесин деп тилейм. Ey Bali, barakalda. Замирбек атам баш кылып сыйлап жаткан фондубуз. Көптөн бери сагынган калың элди кайрадан жыйнап жаткан фондубуз. Атаңдын көрү дүнүйө Элмирбегин жоготуп ыйлап жаткан фондубуз. Келбестен мурдан түш көрдүм, түшүмдө кызык иш көрдүм. Элмирбек акын түшүмдөн жаратканга миң шүгүрө жолуктуруп түшүргөн. Жаныма жакын кеп калды, комузун колго карматып алдым дагы апаларга ырда бергин деп калды. А мен ырдадым да ырдадым, жылмайып мага тиктесе мен өзүмчө эле жыргадым. Андан кийин ойлондум, бир заматтан азандын үнү менен ойгондум. Анан да Кураным алып заматта намазымдын окудум. Куран окуп тимеле Элмирбектей устатка жаратканын жаннаттан жай берсин деп тиледим. Анан да тилегинен ушундай тилеген деп билемин. Ооба кара жаным кыйнадым, эмикем о дүйнө сапар тартканда көзүмдө жашым тыйбадым. Хаң ошол себеп кеп калдым. Байымбеттей атамдай эл камын ойлоп мен дагы кайгырып азап жеп калдым. Буйурса байгенин алсам иншалла, жетим жесир муктажга беремина деп калдым. Ey Bali, barakalda. Gezek berip aytışыңыздар, gezek berіңіз. Тынчтык досум кандайсың, Кудайым сүйгөн жандайсың. Атыңа затың жарашып, сен жалаң тынчтыкты гана тандайсың. Анда кезекти берем мен сага, карап калдың эл сага. Сендан айтыш фонду мына кең бала кестен өскөнсүң. Мен билгенден канча рет бул сахнада төккөнсүң. Анда кубанып мынага айтып кет, кезекти бердим мен сага. Мен билбеген бул фондтун билбегендин айтып кет. Байкең уайымга салдың да, бир топ вакыттың алдыңда. Жаңы менен жаркылдап жал салды да жаман жардың да. Калыстар токто дидике деп турушат күтүп алдың да. Кансе дагы идикем ой, азыркы замандын жеңи жогу бармында. О туугандар, туугандар, мына тоо жүрөк калкым барсыңбы? Бүгүн топ жылдыздардай үйүлгөн, айтыш болот дегенден алдындан ашын таштап жүгүргөн. Атасын көргөн баладай, акынды көрсө сүйүнгөн. Тоголок болдуң атамдай, акындар чыксын деп тилейм. Ар бир кыргыз үйүңдөн эми мен 6 саат саламдашпайын. Мына айтыштын жайын баштайын, 7 саат саламдашпайын. Жеткен жерден баштайын, убакыт деген учкан куш, убакытымды сарптайын. Мына башкара албайсың, күлөктө башына жүгөн такмайын. Болбосо көзгө атар мерген бола албайт, көздөгөн жерин атмайын. Акынды кызыт албайсың, алакандарды чапмайын. Ey Bali, күрөп дем берип отуруңуздар. Байкеге жооп кылалы, байкем айтты бапылдап. Оған айтыш фонду тууралы. Андан айланайын байкем, сиздин
жооңуз сурооңуз кандай болгонун мен жакшылап байкадым. Эмең айтыш фондтуң айт дедиң, аны да байкем айтамын. Кан кеч качан болбой чарчарым, тилимди кантип тартамын. О, мынакей 2001-жылы түптөлөп, акындын баары бүткелеп, ошондо Садык Шердей агайга тоодой милдет жүктөлөп, ошондон акындарды байкасак, тиягың о кадимки Ошпаткен Жалалабаттан, биягы Чүй-Токтогул Таластан, атиягы Аркалык, кадимки Ысыкөл нарын тараптан, ошолордун бар тең айтыш фондто жанашкан, айтыш фондто жарашкан, анан айтыш фондтон үйрөнгөн, манасындагы манастан аяктан үйрөнгөн экен санаттан. Ар бир келген балага мынакей Садык агай тигин аксакалдарга караткан. Анткени ашыралы тууганбай, ой, ошол аталар берген сабактан. Эмиң ошондон бериң айтыш фонд мынакей тоодой болду салымы, өсө берсин деп тилейм. Тиги Садык агайдын тоодой болуп кадыры. Анткенин айтыш фондтон тапталды Кыргыздын кыйлаң акыны. Атактуу устат Элмирбек, алдагың адамдын элең асылы. Өнөрдө өттүң өмүрдөн, өнөрүң элең ашыгы. Кече келбес жайга кеткенде кемеңгер элим жашыды. Адагың айтыш фондунан чоңоюп, ааламга кеткен басыгы. Болбосоң ас жашаса да сас жашап акындын болду баатыры. Ал эми Жеңишбек акын устаттын, жеңи жок сымал акылы. Ал менен айтышам деген акындын берилет колго катыгы. Адагың Ашыкемден үлгү алып, айтыш фонд болгон жакыны. Ал эми шыр айтканыры шедевр Шекербек курсант бармында. Агайлар биздин эң жакын, сырдашсаң кетет кайгыңда. Ал эмиң ала тоодой көрүнгөн аксакал агайларыбыз, Амантай менен Абдылда ушундай кырандары, ой, алар айласын алты кетирет. Алтын тажулы хандында ушундай кырандары дагы бар. Кыргызымдын бир далай чыгандары дагы бар. Арасында алардын атактуу агаларыбыз, Азамат менен Алы бар. Айтышса талбас жагы бар. Алар менен айтышсаң ажыдардай зары бар. Тийишпей мактап ырдашса тилдеринде балы бар. Алардан айтыш фондунан чоңоюп казыр казакка чейин таанымал. Ушундай топ таланттарды таптаган ардактуу биздин аталар. Ашыралы тууганбай, эстебес Замир карылар. Азыр заманыбыздын залкары, Замирбек төкмө кары бар. О туугандар, мынакей көзүн ачкан булактын тиги Көсөн Садык агайга көпчүлүк колду чабыңар. Анткени акыны бар Кыргыздын, ала тоодой багы бар. Ey bale, Barakalla. О байке, мынакей байкем азыркы замандын тоголок молдосу. Өзү 5 маал намаз окуйт да, акындын дагы жоргосу. Жараткан болуп колдоочу. Мынакей байкемди карап олтурсам, байке акыйкатка чакырып адамдарды жүрөсүз. Ислам дини кандай болгонун чиркин кээде жана периштелер айткандай түшүңүздө да көрөсүз. Мына белгилүү байкем Идирис, сиз 5 тилди жакшы билесиз. Анан байке мен дагы жанагы кызып жатат эл дагы. Азыр жана кемпир абат деген суу сактагыч бар экен. Аябай жакшы жай экен. Ошо жакта жашаган кыргыздын болсун жан эсен. Сиз өзүңүз Өзбекстандан келгенсиз. Мынан Өзбек менен Кыргыздын ынтымагын колдойсуз. Ынтымак гана болсун деп ошону дайым болжойсуз. Ал эми жана кемпир абат жөнүндө байке кандай ойдосуз? Ey bale. Kıska gayrık menen жооп берип, bir gayrık menen жыйынтыктаңыздар.
Tökkönüň bolsun kıskarak, birok sözlörüň bolsun uskarak. Dal uşunday sözdürdü başta elegirimde Mirlan agam kıstarat. Aleme kempiravat suusuna çömülüp jürgön balamın. Bakıtıma bir balkıp gömülüp jürgön balamın. Surusun uktun kalayık kaşımda mını balanın. Joğunandan ukkanca sabır kılıp çıdaval. Öz sözüңdүң eптеп kınaval. Sayasatты ne kılam, zarıl bolsa tegine Yıldız Ecem'den suraval. Barakalda, barakalda. Kalaganym bir gana ıntımak elde bolsa ken. Usul kempiravat gerekpin ek өлkөнүн dostuguna çoğun çekitdi koysa ken. Ekin өлkö dost bolup, jakşylykta toptolup, kaygыбыз bizde jok bolup, jakşylykta jürölü. Ek өлkö dostlukka kızmat kılgandın, hiç kaçan orubasın jürögü. Emeň arı göstöy geleyin. Su degen bugün su bolup, erteň jürögüňden u bolup, kaygı munga ketpesin. Kanday bolgon gezde da Alatoğlu Kırgız'tın Allah'talam estesin. Emi men mugalimmin mektepte okup jürgön süylödüň, uşunday çıktı süylömüň. Köp jaştardy jürgün dep, ateneňdi süýgün dep, Alatoğu mekenge jürögüňden güýgün dep, ayarlap ele jatamyn. Halemiň özümdüň özüm buyursa, Sadyk agay aýtgan jer, Amerikadagyň aýtyşga daýardap ele jatamyn. Ey bale, barakalda. Gezekteşimizdir. Anda gezekti verem tınçlık toz, jürögüň gana tok bolsun. Toguluk moldaň aýtganday, Alatoğuň kadyryn barkına jetpes Kırgızda telibey tentekteriň jok bolsun. Yıldız Ecege göңül buralı kalkıbız, zal dolturgan jalpыбыз. Yıldız Ece'den suraydek bundan İdris degen jarçыбыз. Emeň atayın surap kalgan soň Yıldız Eceň aýtyňız. Oy orduňuzdan turuňuz, akynga göňül buruňuz. Koldan gelseň Ejege suurulup beri çygyňız. Ankeni siz İdris Baykemdin orduna жооп kılıňız. Eger biyaka çıkmasaňız anda tarınıp kalat munuňuz, tarınat mendey uluňuz. O Bayk Ejeke emi beri göstöy aşpaňız, beri göstöy baspaňız, astaňız, Ejeň astaňız, oşol жерден ele süýley başlaňız. Rahmat. Kol çabılar. Yıldızkan Joldoş ve Ejekebizge. Sadık Şerniyazga kol çabılar. Sake, moğumday aytır. Sudan içip alınız. İçine suyla tüşöt kanınız. Gepke gezek beriňiz. Su, jer, kem baylıktar bul Kırgızstan degen өлkөнүn egemendүүлүgүn dаңазалайт, тастыктайт, тактайт. Ошон үчүн мен сууларыбыз, жерибиz, kem байлыгыбыз элибизге, мамлекетибизге калса дейм. Barak. Ошол менин жообум. Çoň rahmat. Yıldız Ece bar bolunuz. Jyýyntyktap koýuňuz soýuňuz. Yıldız Ecem'de eceler eldiň kadyryna gantip jetpesin. Bugünkü oşol jyýyndy jalpy Kırgız estesin. Jakşylygyn jadyrsın, jamandygy çekdesin, jamandygyn çekdesin. Eň negizgisini aýtkanda, sizdin sözüňizgön eldin bary koşulat, oşo suw jerdin bary ketpesin. Ey bale.
Barakelde. Çoğun rahmat. Akındarga kol çabalar. Tınçtık Esenbay oğlu İdris Aytbayev. Tınçtık Esenbay oğluna bergen bağыңızдар. 10 Yıldız Ece beri qaratıp koyunuz. 10 İdris Aytbayev'ga bergen bağыңızдар. 10 Bardığı 10. Çoğun rahmat. Tınçtık Esenbay oğlu 68 upay, İdris Aytbayev 70 pay.